nyak marah-marah kena janji di palai. Weh, datu kene ne sisio bener. Yang di ini ngonyok nah. Ijo. Ini. Pilih ni kene jegek-jegek sisio bener kanthi jam telu duno dini di mengui ngantos sisio kan. Dan bang matur maru sisian lapone kening matur ini wo kapening bapo tahu tang lo apal anjing setan muruk tawangnya tungkol ngiring ida bertarau sepan muruk pekendan kalau kuang keras dia bener-bener ngetan tapi kayak niki ben niki kan malah ngeras apa sing liat hijau liat apa kisi-kisi gitu aye kadi ampun api singi guru ngesengin ada di tiang buka mangken ke wentan tangke liriki ini sisian bapo wajah mau kejang ini udah kadang buat Dani tadi pekedah ayun apa nih dokter nyai ajak mau kejang sing jadi lihat jadi lan padu ngarcanu nunasi jone ngelaran pendewas rayu ngarcanu orang linggih itu yang potari ini polos hidup kinawe kakalikan ng panunggaran pang kaikian panunggaran pang idang nguwakan bumi medang kemulan man yan akin daw what tujuan ako na kengken sa tinod na dewa apo ko siya kengken mirengi dewa di lanjani nunasi co barang-barang pangitang je barang lagi guru mungkin jagat medang kemulan men kengken di dewa keras deh nah jen muan nene jen singgih pakulo opnen say subarang dua sairing agen di tiang aradu nah yen gitu melangan leh tegake koryang dik nih jenis kejang ane barisan sekajo paskan siap gerak koryang nih bang mundur ke belakang gerak munjuk depai dan node bapaknya gitu mau alih tegake yang tungkan pamona yang dicung moyong negak adi kemaunya negak ini ada tongos lu nak kalau nasi coba deh moyong nah apa oh puluh walau kesamua kena kontian diayun dikisiru kawan parang parap tu pengugah luar di kalaning siru paduk kabotalu ngelari kanang yunggu yan kapini dadilah padadan sigere kemudian nampak kadi kanang pertiwi mawe ke kanang sedana lawanan di kanang berkias dari makanya ayo dulu sampai medon aradu padung ke petara
Lu pada temen-temen napa kan ikan Ratu cening kesayangan ibu kubaran ini dewa. Nenek apa ke awenan? Cening tangkil buka candi ring tengahan latri ni. Wakulun paduk kapotari Kiwalau kesamua kenu yayatiki Sirer anak inganiku Eri Buk padan paduk kapotari Aiki mamitang lukre di jangaran lu paduk kapotari Lugrake Mau ko'y kanang panugarakan lawan siru begawan para. Di dini sidu ang ngarug kakanu'y kanang badang kemulan. Mangkanu wir abdian siru. Tapi kisane mahawenan titiang padang tangkiring ajang ipus kadi mangkir wandah nunas para nukrang paswe cane ratu pangnes wecu ratu mana presiden titiang ngogang jaga dereng medang kemulan ratu ibu cening dewa nih. Dek kena dewa ne. Yon mangkan yu. Sigera pada tugrakakan ikanang panukuran. Wenang ingulun. Ngiwi luwir panukuran iru paduk kabotan.
Waduh. Sige. Oh, kulo niyan to ning wangkan. Dewa Ratu. Opan sampun kinawe kakor sewadek kanikanang wancangan sirep waduk kabedan. Sewadek kanikanang muda-mudi. Bersama wenang kinita dening sirep kawan parang. Orang manikanang suksemu uluwir saturan sineran hakiman. Kami rasa bumi den. Matiosan tadawa danan guru. Mekejang sumo keijen manugrahan. Jakti matiosan. Wadeken paru budo kalau kali kamalau kemali yakso yaksi yen setan kamang dedemit. Ni nilakar marang ngan mekejang. Wogen Jagat pedang kemulang. Angge? anak wadeken ikanang sayung sisio bersama. Nadin mau jam kejang dewa. Opan sampun pawekan ikanang panugrahan. Disupan dewa man yen penugrahan jani lo. Mangki gelara ikanang pengerekan. Jani bebukyang. Mungkin kuwisesannya ini, mungkin non penugrahan centokangnya nih. Namun, Omet tadi kanang lungo mengereh kuingani kepersama. Lautang lo. Diri kesiru kawan barang angawas akan dia. Suatu kanang sayung bersama. Selepang layangnya ini lo. Tengklengang batisnya ini. Gelis. Oh gelis rekuden. Silo marang suka kadikanang becari. Wangyang darmu matilar marikanang salini. Ngadegakan sila sangyang caturinase. Sangyang astu ude astu makumude. Bersama orang suka kerjuku sila sangyang catur sana. Yang pati, praja pati, panas pati lagi. Nadia! Wada tungala kanikanang sukun turun. Wada wangitan wano ingani ke. Wada samu pada wanyusuk. Wada tadi kanang jagat pedang kemulan. Wah!
Menawa yaya deki makawancangan sira patok kapot hari bareng juga lawan di kanang sayung bersama. Nusuk gitu baru itu di kanan mulai kanang ngedak sini wajib utara muang mati bersama pada macam Luka di kanan pedang ini ketua di kanan yang orang aku pasti lemah di kanan maka dia